Bongeye kubasuhuza abakunzi ba muzika. Uyu ni wa mwanya tugiye kwigana 251 in key of G flat, Sol dièse. Sol dièse igizwe na Sol dièse, La dièse as 2, C ni gatatu, C sharp kane, E flat gatanu, F gatandatu, G karindwi, then G flat ya munani. Gatore fingering. Fingering ni Fam gafata rimwe, index gafata kabiri, Fam gafata gatatu, index kane, middle finger gatanu, Fam gatandatu, index karindwi, middle finger umunani. Igihe ni igihe ari octave imwe, yari octave ebyiri, hakora ring finger kugira ngo dukomeze tumanuke. Aho ni kuri right hand. Na left hand ring finger ifata rimwe, middle finger kabiri, cyangwa ushobora gutangiza middle finger imisumba zose rimwe, index finger kabiri, Fam gatatu, ring finger kane, middle finger gatanu, index finger gatandatu, Fam karindwi, back to 1 ari middle finger, gakomeza. No kuvuga scale use fingering biroroha. Scale use fingering biroroha. Abantu bakunda gukina F blues. F blues n'ubundi ni ingiyi. Usibye ko Skyping. Okay. Reka turebe 251 in key of G flat rero. 2 is A flat, A sharp cyangwa B flat. Nuvuga abari minor. Gatanu ni D flat, D sharp cyangwa E flat. Back to 1. Two, 5, 1. 2 abari minor, 5 ari major, 1 ari major. Akunda bari major 7. No as our formula. Formula kivuga guti. Iravuga ngo dufata 2 left hand abari 2 ari A flat, A sharp cyangwa B flat. Right hand igafata kane ni C sharp cyangwa D flat. C sharp first inversion, C sharp root position, C sharp first inversion. Right hand ifite C sharp first inversion. Aho dufata F, G sharp na C sharp. Niyo C sharp first inversion. Hama left tuba dufite B flat cyangwa A sharp. Niyo kabiri. Hama gatanu twavuze ko tumanuka right hand, imanukaho demito. Nuvuga ni imanuka
imanuka ni F ijya kuri E. Ubwo ibaye C sharp diminished first inversion. C sharp diminished first inversion. C sharp diminished in root position. C sharp diminished first inversion. Left hand ikaba ifite gatanu ariyo E flat cyangwa re dièse D sharp. Okay, kambikore byose hamwe 2 5. Then one twavuze ngo right hand ikora gatanu. Gatanu ni D sharp nayo ari first inversion. Root position first inversion. First inversion ni G, B flat and E flat cyangwa D sharp. Niyo gatanu ya G sharp. Ubwo hano tuba dufite D sharp cyangwa E flat first inversion. Right hand dufite G sharp octave. Tugende turebe byose. 4 left hand, kabiri right hand, kane left hand, gatanu right hand, kane diminished, C sharp diminished, right hand, gatanu left hand, rimwe. Unakuvuga gute? Two, 5, 1. Two, 5, 1. Okay, in your 251 in the key of G sharp. Nakoze gukurikirana isomo. Hari byinshi ushaka kumenya, wakora subscribe, like, share, even na comment. Mukatugezaho n'ibitekerezo. Ari kumwe na mwarimu Yves.